Greta! Tako si mi. lijep, mršav, hvala, liposukcijska zgodan. prehrana. 14 dana, 8 kila, a pogledaj Mirtu kako je lijepa. Mirta, Mirta uvijek izvoli. lijepa. Hvala Greta, Dobrodošla. Dobro te našla. Evo, inače, Mirta mi je rekla malo prije da je pred par godina kupila jedan krasan sako i jednu suknju, ako se ne varam, i košulju i koju nosiš još uvijek. Nisam se. Nisam? Uvijek je mogu s nečim spojiti što mi je sjajno kod vas. Aha. Da, to kad je linija jednog dizajnera, to je to. A danas imamo jedno iznenađenje za naše gledateljice i gledatelje. Greta, imaš nešto novo? O čemu se radi? Pa evo, dopunjujemo tu novu ljetnu kolekciju koja će se još raditi cijela 2 mjeseca. Uglavnom imamo jednu akademsku slikaricu u Splitu koja nama slika te motive. Dakle, to su haljine, ja volim kad žene imaju haljine koje mogu nositi 10 godina, ali da su 10 godina uvijek drugačije od ostalih, evo. Definitivno gledamo takve haljine i drago mi je, Mirta, da ćeš imati priliku isprobati evo nešto novo. A kod naše Grete uvijek novo, uvijek kvalitetno, najbolji materijali i predivan dizajn. Zato predlažem da krenemo s poslom. Važi. Idemo! Draga Greta, ne mogu sakriti oduševljenje novom kolekcijom, pa to je nešto fantastično. Prekrasno. Znaš šta, Mirta, on ti mene voli pa je njemu sve što ja radim dobro, a može to sve biti puno bolje. Ali sad će ti Mirta. Do duše, doista predivne haljine. Meni se najviše doista svidjela ona bijela haljina sa onim predivnim sardinama, to mi je bilo prekrasno, sa onim printom koji je na haljini, to je nešto fantastično. Hoćeš to odabrati? To je odabrala, da. To sam odabrala. Pa Ali to je ima još! A ima još? Ne, ima još. Ajme! Izabrala sam si jednu predivnu tuniku roza i izabrala sam jednu krasnu crvenu haljinu. Pa Greta, što reći? Pa eto, zato što to njoj sve super stoji. Nemaš srca, jednostavno ono da joj to sve ne daš jer joj sve super stoji. Ali Greta, ti si sjajna. Međutim, mene sada interesira ovaj krasan materijal bijeli sa slikanjem, o čemu se radi. To moramo reći našim gledateljicama. To ti je jedan vrhunski lančetijev lan, to ti je inače najbolji lan
Talijani ga rade odlično. I slikarica u Splitu, mi dakle haline pokrojimo, posložimo i šaljemo njoj i ona nam to oslika. Greta, hvala ti lijepo. Ajde, nema na čemu. Što reći, Ajde, ali dođi, imamo Zlato opet. još jedno iznenađenje za našu Mirtu. A ovo iznenađenje za tebe ja koristim već 6 mjeseci i oduševljen sam. Ja obožavam Rexalin. Čula si za Rexalin? Pa ti si i pričao o njemu, a navodno je vrhunska kozmetika, to znam. Tako je, to je vrhunska francuska dermokozmetička linija koja je jednostavno senzacionalna. Briše pore jednim potezom ruke. Za tebe smo danas odabrali srebrnu liniju koja je fantastična za hidrogenizaciju lica. Znači, radi se o hijaluronskoj kiselini koja naravno na sebe navlači vodu i na taj način briše bore. A za mene, ja obožavam ovu zlatnu liniju za 45+, i mogu ti reći da sam oduševljen. Mirta, Rexalin proizvodi protiv linija i bora sadrže hijaluronsku kiselinu koja je prirodni sastojak kože i u stanju je zadržati do 1000 puta više vode od vlastite težine. Evo, Rexalin ti poklanja i jedan roller koji je sjajan protiv celulita. Ti sigurno nemaš celulita, jel tako? Nešto malo, evo ga, tako da bi uspjela ispeglati celulitu do ljeta, izvoli. I dobit ćeš ovu krasnu srebrnu liniju. I što još reći, Rexalin možete nabaviti u odličnim ljekarnama i naravno u Milleru. A nakon Rexalina, koji obožavam, reći ću još jednom, poštovani gledateljice i gledatelji, mi idemo u Centar za estetsku medicinu Medico.